dam chiang na mo thong hi kul la ruk Nohawng ni hlei thong pang thar ngai ti ding in kanin som than na mai ngun thabor ka si Haka kopi ka daw na ka officer dal in palik pathum anthi minung pangani hliam fak an tuar chinram khulipi haka a SSPC ral kap ni tuanbau an pek mi palik boile akut tangpol ni ani chit ni moto chu February ni hlai ni zan streamia lam pasari shonga khan chiram chawza chungtal CDF khan ni anka cha a officer dal in SSPC ral kap kutlang palik pathum hunril a anthi I minung pangani hliamma fak ngai in antuar kong Chilean Defense Force Haka 14 of North America ni February ni hlaithum a phungningte in anthan SSPC ral kap ni haka khopi a tuanbo an pek mi palik boizik hi swal ngai mi asi I ama kutlang palik bol chu nikhat a wal chungmi na sin in tangka sing som thum leng sham sham chu tar na chu tangka pol chu haka khopi I a ummi SSPC ral kap sakhan pi a athu mi strategist commander pa upat pek nakcha a ahmanton chu cha a February ni hlai ni san Myanmar Union Day a CDF khani anka na hi asi chu ka daw na ka chun officer ngan mi pakhatal in SSPC ral kap kutang palik pathum hunril a anthi I minung pangani hliamma fak ngai in antuar haka khopi chung a daite in kusami tol chungmi na chu sham in tangka an khol chan na a chun atu nak fak in ka daw an selai tia Chilean Defense Force Haka 14 of North America ni anthat mi a anlam tar chi alwan chia ni tlong pala khan CDF khani humhim na kong he petlai in thong that na tua I February ni kwa thok in haka khopi kengkap a ahongman ichova loading le thong that na antua thanlan chung mizai man kholipi haka kengkap a chova loading in mizapi sin a theitarnak le somnak antua Chim Brotherhood chungtal CDF dai chol changning ruang a tol chungmi ni dulo nak an lang ter Chim Brotherhood chungtal chinram thlang lei hriamtlai puli fund ni andir mi Chin People Union Chin People Army CPU CPH chungtal CDF dai pol matupi pengchung I an chol changning kong he petlai in tol chungmi ni dulo nak an lang ter kong Dai Revolution News ni February ni hlaithum a athan CPU CPA tang I a ummi CDF lai ni matupi pengchung a ral shrang bantuk in anchol chang I sham in ral ka plak ter ding a kumtling long khak chian na timna ka chong leo mi siang hak chia pol androd na I tol chung mi wifi line song an phi piak na pin a icon an chu na chun mi za pi natlak nak lo in lai mai thal zong an chu na cha a tol chung mi ni CDF dai to asar nak chu an dau kal I du lo nak an lang ter tia dai Revolution News ni chun alang ter Simradar hu chungtal asimi na CDF mandat MRO CDF matupi CDF completely DRC CDF daiti in puli na chu pukhat a ani funtom I Chin People Union Chin People Army CPU CPA andir kong online in antua mi Chim Brotherhood andir complete ni chamtuak thongni kulanga December di som thuma khan salai Peter thangni achim Chilean Supreme Court a renton ding mi bechai boy na ni bekam na antua Chilean Council Chilean Supreme Court a renton ding mi bechai boy na chu February ni hlai ni a khan Chilean Council hall a bekam na an ngei tia thai si Chilean Council Chilean Supreme Court a renton ding mi na chu hu hen ching bechai boy zik Mai Miriam Chumpai bechai boy le U Benjamin bechai boy na an si Falam khopi pan in ralam sialmi SSPC ral ka pol chu Grand pol in an ka na I thile liam an tam kong AIF Myanmar ni an than
Chiang Falam Kopi Pan in Ralam Xiaomi SSPC Ral Kapolchu Chiang Tai Pukom He Atang Timi AIF Myanmar ni Dropol in Voitam Ngai and Katnatsa A SSPC Ral Kap Athimi Li Liamma Dormi and Tam Ngai Kong Anti-Fascist Internationalist Front AIF Myanmar ni February ni Lai ni Zana Khan an Kanak ha video he an than chu drone missile pol chu AIF Myanmar Nural Kapu Asimi WITCH ni an kalpi mi ACE Sirsiam Tlai Phukom he tangti in SSPC Ral Kapol ni Umpunan Khorna Pol Zong kan sho kho na dia an lang der AIF Myanmar ni an lang der mi video chunga chun bom khur le bankar chung a thup mi SSPC Ral Kapol Zong an vakhin kho mi na mu kho asi Falam khopi lak thanding a ralam sialmi SSPC Ral Kapol chu Chiltrem Tlai Phukom ni pezul in an kham na an ka na cha a khwangli khwali sumsang khopong a ani shreng chupin a kali khopi in thazang an chapmi na SSPC Ral Kapol Zong Chiltrem Tlai Phukom ni pezul in an kham na an ka na cha a kai ngin falam kar a ummi tu phei khopong a ani shreng Mayan phong khawri lo tia thai si Thonghekula ruk January thachanglong a SSPC Ral Kaput in Tol chungmi zale kuling annun nak aliam Chiram dal in Myanmar ramhun kepa Thonghekula ruk kum January thachanglong a khan Sham in no ngai nak ala tu SSPC Ral Kaple ankut bang sham dai phupol ruang a Tol chungmi zale kula sari annun nak aliam Minong Zanhi Somli Khatni Kliam Han Tuar Kong Myanmar Defense and Security Institute MDS Saini Anthan January Nikhat in Nisomthum Nikhat Yang Longa Khan SSPC Ral Kable Ankutang Shamtlai Popol ni Chiramtal in Myanmar Ramhun Kepa Chunglei Kadaw Nak Voizale Pakua Antua Chunglei Kadaw Nak Antua Atambik Nak Mansu Sagay Ramchan Le Magwe Ramchan A Asi Chupin a paguram chanle rakhang ram kul zong a chunglei ka daw nak pezul in antua chiram chaklei zong a January thachunga khan SSPC Ral Kap ni chunglei ka daw nak kumdang nak in antua atam deu tia MDS ni chun anlak der January thachung SSPC Ral Kapol chunglei ka daw nak kan zafal tika hin biak nak lei in kimchon nak siang in Nandam nak le chalet nak pol a BPB in Boman Thaki asi tia Myanmar Defense and Security Institute MDS Saini an thanmi a lang der PDF sakhan pakhat a SSPC Ral Kap ni Boman Thak PDF lai thum an nun nak aliam sagay ram chan yema peng kum chung a ummi salin chi peng tol chung shem tlai phu sakhan pakhat chu February ni lai ni Union Daya Khan SSPC Ral Kap ni Girocopter Pathum in Boman Thak Ruang a PDF Chungtal Minung Hai Thum Annun Nak Aliam Kong Wal Chung Thonglang Nak Shampi ni Anshim Chunsui Milam Pakashonga Khan Moya Kopi a Shambut mi No Western Command Headquarter in Akai mi SSPC Ral Kap Girocopter Pathum ni Salin Chi Peng PDF Sakhan Pakachung a Boman Thak PDF Ral Kap Lai ni Makate a Annun Nak Aliam Sun Adang PDF Ral Kap Pakasong an Thlobul Choma Liao a Aliam Ma Tur Khauti Lo in Annun Nak Aliam Ve Tia Wal Chung Thonglang Nak Shampi ni Chun Anchim Chuban Tuk Thiam in February ni Thai Thum Jing Zonga Khan SSPC Ral Kap ni Boman Thak Thingna Kian Kap a Girocopter Pathum in Boman Thak Thana in Nak liam mi le liam ha tur ni anum sholo SSPC Ral Kap ni avoi khat nak Boman Thak no a chanswa nak rian atwan tu na le nak liam mi PDF Ral Kap thai thum rok avoi tu na chu avoi ni nak Boman Thak than na hi asi tia Mandalay Free Press Media ni alang der Pakan han mi bom poke nak in ngaksia pakhat athi Minong Pathum liaman tuar
Kachang ramgol phakan peng tangpyu khwa a ngakchia pathum lante ani chalio a manmi bomni apua no na I minung pakhat anun na aliam kong tol chungmi ni anchim February ni lai thum Zinglei Thawngchimnak pakwa shonga khan tangpyu khwa a in pakhat mai I lante a chalio mi ngakchia pathum chu manmi bom pakhat ni apua no na cha a minung pakhat anun na aliam I adang patni le onpong kam I aung ve mi kung nga ngakchia pakhat ni in minung pathum ni tliampan tuar tia thai si lantia chalio mi ngakchia na ni lamkam I hlingbur pakhat lung in an che leo a manni bom ni apua no na hi asi Mauni Wintrin kumseri ngakchipa chu anun na aliam I adang ngakchia pakhat chu akut abul cha a sizung a an kalpina in anun na cha a thinpangai asi liamma tuarmi ngakchia patni hi kumlai khasrong asimi nu pakhat va pakhat an si I an lu an ke an kutle an ke leimit a liamma fangai in an tuar chun adang kumnga shrong asimi ngakchia te pakhat song aban a liamma tuar ve tia kachim shambun thawngchimnak ni an langter chupin a February ni hlai ni chanswimia lam hlai ni shonga khan phakan peng mai pongkhwa I umnak in pakhat chung a hriamngan kwan ata I umnak in chu akang cha a pa pakhat anun na aliam I adang pakhat ni tliamha fangai in an tuar tliamha tuar mi pakhat chu sizung a an khabul liao asi I anun nak cha a thinpangai asi tia an lang tor chi Rakhine Ram Khopi Patni a SSPC Ral Kapni Boman Thak I Walchungmi Pasari Nunnak Aliam Rakhine Ram Kul Mia Ule Chauto Khopi Ti In Khopi Patni a February ni Laini Zasri Mialam Pakwa Shonga Khan SSPC Ral Kapni Vanlong In Boman Thakna I Walchungmi Pasari Nunnak Aliam Kong Thai Si Zasri Mialam Pakwa Shonga Khan SSPC Ral Kapni Chauto Khopi Paite Sangle Mia U Khopi Aleza sang a vanlong in pangzanga bom an thak na ruang a chauto khopi paite sangmi ko sangwing kumkule kumthum kongi che kumsom thum pakhat le rachel mi na chung in doma solha kumsom ruk pakhat le do enu kumsom ma pathum ti in solnak ngei lo to chungmi pali annun na aliam chuban tok thiam in ya u khopi Aleza kusang a Rachel in ador I midum angak mi sitwe peng bian pyo kwa mi nu pa na patni le athalong asiri mi anfati pakhati in solna ngei lo tol chungmi pathum annun na aliam ve tia Rakhine Shambun Thawngchimnak ni an langter aliam chia thongni kolanga kum December ni sha zanzonga khan mia u peng si jungpi a SSPC Ral Kapni pangzanga bom an thak ruang a nandam nak zung rentron mi nga le mi zo na ti in an di lakfon minung som thum thum abu in annun nak aliam I minung som sari pasari ni tliamhan tuar tia thai si Bupyo kwa SSPC Ral Kap ge sakhan an ka I minung patni an thi motorcycle patni an lak pagoram than te kong peng Badi kong khopi pong bupyo kwa I a ummi SSPC Ral Kap ge sakhan chu Walchung Shem Tlai Tangti Punhani Luhno in Ankatsa A SSPC Ral Kap Patni NTE motorcycle patni isong an lak chi kong ni peng kong battalion pakhatni February ni hlaithum a an than February ni kwa Zinglei Thawngchimnak poruk chonga khan Badi kong khopi pong bupyo kwa I a ummi SSPC Ral Kap ge sakhan chu PDF study ji kulakha shrenak in Walchung Shem Tlai Tangti Phuni Luhno in Anka Chugay Sakhan in Kuchung A Azami SSPC Ral Kapol Chu Tangti Phunhani Andoi Na I Fezul in Anka Chanha Cha A Kuchung in Karlak Lamle in Chung A Athimi SSPC Ral Kap Panhi Anmu Tia Thai Si Kapni Gar Kadaw Na Adi Nu A
tual chung PDF tangti phunha ni gei sakhan chu themfal na amtua I SSPC ral kap ni anzam tak mi motorcycle pahnih zong an lak chi kho chunhu a tangti phunha chu himte in nuan pil khau than tia Pipengkom battalion pakhat ni an than mi a an lak der Hisa chole dipayim peng a SSPC ral kap ni bomman thak I wal chung mi pathum nun nak an liam nak intam ngai a rok magweram chan hisa cho peng Chinya kong khwa a SSPC ral kap ni chunglei bomman thak ruang a wal chung mi pathni an nun nak a liam I minung pathni ni hliam han tuar kong wal chung mi ni an chim February ni hlei ni chun swimmer lam pangali songa thum shonga khan wakho ku division zale pakhat in akai mi SSPC ral ka parachute ni yesa chopeng chiya kong khwa a kapni kar ka daw na umlo in boman thak ruang a wal chung mi pahni annun na liam I adang pahni ni hliam man tuar tia thai si chuban tuk thiam in February ni hlei khat Zansui lam pakwale kul shonga khan sagai ramthan dipe yimpen botang khwa a SSPC ral kap ni ral tuknak vanlong pahni in boman chak I kumsom thum pasari upa tol chungmi pakhat anunnak aliam chupin a umnak in pathum akang I adang in heiruk shong a rok ya dipe yimpeng mipi ukshoi tu phuni anthan Tuzing kan Thawngchimnak chu mabial in kan Dr. Ri Lai lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pek ding in kan in som ha